Muthianiriro uyu wa ngari urambiririo tuku wa gukio muthi barabara-ini ya Mai Mahiu guthii Limuru thutha wa rori iria irakuite betoro kugia na mutino na iragwa namo maguta marambiriria gutherera barabara-ini. Aria marari barabara-ini ino magikara makiria ma mathaa matandatu kuona muthianiriro wa ngari uma munene ona mathaa-ini ma rucini. Kufika hapa kitu saa 8 ya usiku nilipata magari niliona kwa juko kama magari zimepiga foleni, nikajua tu uko jam hapa. Kuringana na Geoffrey Mwangi uria ureyoneire mutino uyu ukihanika augite thengio wa gwati uria urakuriria andu maitho amwe ao marari mihango-ini ya gwitahira maguta. Na sio ya kwanza, hata zinachomekaga jamu inakuwa ikiwa imesikana baya sana. Ene ngari cia thabari ndaya aria mahuthagira barabara ino makiuga thirikari ni yagirirwo ni gwetha kihonia kuona barabara ino ni ngunderu muno. Tunabeba mboga tunapeleka Masai Mara. Tuliingia kule saa 1 mpaka saa 1 asubuhi. Ona athii aria marari thabari-ini matirari na wiki o tiga gukoma ngari-ini kuona gutire kundu ngari ingirorire. OCPD wa Naivasha Samuel Waweru agikira mukonde ati gutire mundu uragurarire. Ni trailers tu zinafuatana zinaenda polepole, lakini tunatumai itafunguka na tutaweza kufika salama. Imekesha tangu jana, jamu iko mpaka dakika hii haijaisha. Kwa hiyo unapotuona tunang'ang'ana hivi tuone tutatoboa saa ngapi. Ngiribotera Kameme TV mohoro matũra-inĩ ni njĩtagwo Wangui wa Mũirũri.